अस्सलाम वालेकुम एम मैं दतुर में सिलसिला के मुरिंग आ प्रोग्राम का हुरिहा बेफुना मरहबा दनमंग मी प्रोग्राम एक विस्त बेफुना मी बदल खुल्दी अगुंडो अब्दुल मुआज मी सिलसिला के प्रोग्राम तो के मैं मुहिम बेनुमा की हज्जु के मैं दतुर फेशुम के कोरिंग हज्जाजिन बेनुमा ने मुहिम मालूमात फोल को दिनु खास होते का हज्जु गाड़ू का मत्तैयार मुमा आदि हज्जु के आड़ू का मुझे तेरे समाल कंदे भी कंकंग रुकुन तक मनासिक तक एक में तफसीली मालूमात वरोत बेफुना हिस्सा कोलू मैं तो मी प्रोग्राम में खास कोलनी हज्जु के में मुहिम मनासिक तक आदि रुकुन तक के तफसील तक बेफुना हमें हिस्सा कोल बेतो मी प्रोग्राम का मी बैर बड़ा करना बनी शेख मुतियो इस्माइल मोहम्मद मी आगमना एक का मिफार के हज्जु के आड़ू का मुका हज्जाजिन तीनी मालूमात फोर खुदन के मैं इसको हर कहते बड़ा करना वाला शेख बस में और बड़ा मरहबा आएंगे तो शुक्रिया अदान मैं फुर्तमस धन्यवाद आही बनी हज्जु के आलुकमा में फशा करने रुका मी फशा करना नहीं मीका ता हमें कमा में आबदस अड़ुवे को तो हगी तो मीका ता हमें समाल खंदे जे कंदता है अदर नगर सवाल एम फुर्तम मीका ता हमें दिमो खुरिंग एयरपोर्ट ताउन फुराने दत्तो फुरा रुका होरिया हज्जु रिम स्मिथि बेनी इहराम बंदगे मफरो इहराम हेदुन लागे एम इहराम हेदुम लुमकी अदि इहराम बनु मेन्नो इहराम में बननी मियकाता हमें दिन इहराम हेदुमकी ए एमन वैसे बेंगे फोटो तकुं अदि वीडियो तकुं अदि बर्गेन बे फुल तजरबा पास करो बा हुन्नान ए फ्रीहनुन्ना दे फशा मी थिरिंग इजार गोतुगा अन्न फशें अदि गे अने हशगनोगे मी मतीगा ओलाला फशे अंगेनुन्ना कोम हेदुम बेस इहराम हेदुम गोतुगा लेविगेन दान एमा मी वकी मना हेदुम नोना अंगेनु इस्लाम मी उसवतका गोता उन्ना मना नु हेदुम कम गवाना अंगेनुन्ना हेदुम लेवेन दिन ए इहराम हेदुम लागे और में मेदानी एकमको हिसाबों अदि मनले नोना बेस कमे मी इहराम को सबो मनावा कंकम हिसाब में मनले नोना ए नमवेस इहराम के सुन्नत के वे ए गेइन इहराम हेदुम लोग खुरिंग हिना गने ताहिर वे निफति कांडा तत्तो मी बालन जिस्तस्त बाला उफरन जिस्तस्त उफरा मी मन के साफ्ता हिरवेलो साफ्ता रोमा फौगा गैग होंदु लेवेन सेंटु जेहेन लोशन लेवेन माने की गैग दत्तो एमा गैग होंदु लेवेन कमको इहराम हेदुम गनो लेवेन इहराम हेदुम दोन्नेरुगोस मी रुस्तु अच्छी बेन नो कुरान हम सीधा साफ फेनुन दोन्नाने मी दें ए फौगा मिलनीता दत्तो दें बाय मुसवा कुरे मी गैग होंदु लाफ हुरज्जियम अतरनुनी सेंटु लाफ हुरज्जियम इहराम हेदुन लिम हेदुम हे केनु हेये एकी मसलेन्नो पॉइंट की हेदुमुग हाकाගෙන් වානේ දෙන් ඒ ෆෝග මේ මදින්දා පොට්ටම් අරන් මේ ෆුරානි ෆුරාගෙන් ගොස් සමීගත දිබෙහින්ගේ මේගත කි යලම්ලම් කි මේගතංගේ භෝරි දිබෙහින් මේ දාරුවටුග ජෙහෙ මේගත කි යලම්ලම් කම් ගවාති හිසාබම් මේ ඉහ්රාම් බන්නනේ යලම්ලම මේගත අරහම වීමා නොත කෑරි වීමා මදින්දා පොට්ටම් ගවාලානේ මේ අනවුන්ස් කොල්ලාන් මේගත අරහම වීයේ දෙන් ඉහ්රාම් බන්නම් වීයේ ඒ ඉහ්රාම් බනුමකි මේගත අරහම වීමා හජ්ජ නොත උම්රායක නියග්ගතෝ දැන් අල්මෙ හොරිහා හජ්ජ වරින් බස් දිබෙහින් මිකුරණි තමත්තෝ කොන් හජ්ජ මිකුරණි එම තමත්තෝ කොන් හජ්ජ කුරාරුග මේ හජ්ජ කරවේ අනෙත් දෙකොයි ඒ ඉෆ්රාද ද qiran nam ekon tafataki ei umra galokam wakin mustaqil galokam gotokam kurani yafu hajju galokam waki mustaqil galokam gotokam kurani emvima miqatun ihram banneruga ihram bannani umraayaka hajja kanno adi ihram bannani umraayaka matinda botum miqata rahama wima egene gowalana shehum bes gowalana adi mi evogotu nidafti be mi hunda inshallah hama ehi terim bes gowa tedukun hadane yafahoga mi enos kurma ekiga kiyani labbaik allahumma umratan mane ki mi umra kurma ni yagganne hitum bes ni yagganne dulun eba kiyalane mi ehisabun miqatun ihram pandawuni den ane bisnalanji kandattake vidalwima war muhimmu kamin ei matinda bot goleruga nidive sannan war digu dature me kurani kuraruga ehatana dairuga nidafa wejjekam go wanam nota fahana ala dairuga senma nidafa makka deveruga ihram nobande ehem wejjiyamo hajjuga wajiben enan alawuni mi ane miqatun ihram banu emvima ane iwar derkam kawani ena fahun ecche katilam bes jehen hajjuga wajibe mi alale vijkam gawanama mi den katilum kan hajju cooperation meduru kuregen dan mi mane ki ecche katila ege mas mi makka ga fagirunna den bijeheni ema waram muhimmu kame egadiga mi tedubuma den hajju cooperation ga muwazzafun tibbawane be fulun gowa emmen bes ihram mi gatun ihram banu mattaka hadan kodde nevagutuka नहीं को बात तो हज्जु के रुकुन है कि हज्जु के रुकुन तो तेरे कौन कौन खानता है तो मैं कहते कहीं मैंने आद हज्जु के रुकुन दम देखुनी इहराम बनूं वाहद तो मैं मीकातों इहराम बनूं मक हज्जु के वाजिब एकमको इहराम बनूं
මීගාත නොකිය ඉහ්රාම් බණම කියේ රුකුනේ එම කුරින් මිසාලුක මිකියා දිනී නිදාෆ මීහකේ am fashion istre moti devenne mes nidafa ema ene miyaqatun ihran nubana unta adetta ekam kosene ihran bannan jehen mane ki hajjan umra me kurane detta furatam eme umra kurmattaka labbaik allahumma umratan kiya fa ene ihran bannan jehen yaggannan jehen alkon kurma makka gossabes ene kurvidana ihalatuga ekamako miyaqatun ihran nubana uniti fidyakatila majhen ema furatam rukuna ki ihran banu den ane ihram banu wajibaka miyannani miqatun ihram banu detto em ihram banu e furata marukum e foga hajjuge emme muhimmu manasik tawteren ane hajjuge muhimmu alkon ei arafatuga madukur detto em arafat bimuga hajjum hoga nuwona dos arafat dos edu hoga hurun den arafat du'a kuruma zikru kuruma ekan mi arafatuga me onnani em arafat bimuga madukurun ei hajjuga rukune e foga mikurani hajjuga tawaf اي طواف الافاضه طواف الافاضه كي بس حج ركن مي عمره ميكورا طواف النون دي كي عمره طواف كوري كس حج طواف فريق مكان نوي اما اول ميدن بي مستقل ديالو كما كيا تمتو كورا روغا اما ينا جهينه مي حج طواف كورم دين يفهوغا مي فهو ركنك من سعي كورم حج سعي كورم مي كوري ميدن بي تربي حج كوري mi ega kuriga sawi ko fawa kam ko wanama fawon sawi kura kan nuje ehnam tamattu kolme mi kura hajjuga mi umra kurar go sawi kuri kam go vina mo ves hajjuge sawi kuran jehen em hajjuga sawi kurani tawaful ifada kurma fahuga e kura sawi gotuga em e rukun takima shawti shayko mi gata hama niyag gannani umra ekam wakin hajjan niyag gannan je hisaben onnani to ade mi wakin hajjaka gannan jehene yawm tarbiya ki hajjuma ga abwana dos mi kurim mi bunabuni mi qata hama ihram badegen as pratama mi umra ke mi kurani em umra kura go taki mi umra ga maganoko me onnani tawaf kuranga baje e fo sawi kuranga baje e fo bobalani not kuru ko koshani anghem be fulun inching ha member mi koshala mi jehini e sabun umra yani muni umra nimuma ekiga din ene halal beben maane ki ihram ge sababun haram bi huriha kam ene halal biye ekkar firihe be furnovas kami ha t-shirt be no chelle ben hodu leven mini fatkende istashbis koshen emma mi ge sababun halal bi din ekkala yawm at-tarwiya hame dan din egotuga demiti bene yawm at-tarwiya ki hajjum hoga avwana dos eduho mi mina diumatta me furani furma kuring hotel nukume hama mi hotel mane hotel go hore hama wakin migata ka daka he noje ihram bannaka hotel go hore niya gannani hajja hama hajja niya ganneruga hitun niya gatuma fahoga mi kiyani labbaik allahumma hajjan mi fahruk yani ema labbaik allahumma hajjan kiya mi hajjaka ihram banuma fahoga den anekkas ekkala ihram ga sababun haram wa kan enaga maccan haram be gantan de mi gaslu bisnalan je waram tan kule mi bay be fulun hajja ba mut umra e bakure ehm mi hegge mati ehm be jiya mon niya ganna go tafatwa labbaik allahumma hajjan an emi hegge misalaka labbaik allahumma hajjan an ibrahim hasan eka go tak yani adin komika samami hajjan to umra mi makkah datul kurma fahoga furtama pahara mi haram fura ziyare kurairu no tam mi gefuru fenner ko ba to emi hegge amawtan hunnan jehen ko te kon gota kat emi hegge amawtan battan ko jehen ade me furtama dami hekkam go wanama wor hen kali sastake kore wen alun hadam be alun kiyawandi saudi arabia gosrona ko emme furtama hajjaka hama hajjaka me furtama diye makkah dia haruga mi faharu hama kala gefulu fenumum ekura ul ihsas adibe sama bayan kuranne ke fadi ihsas ngi den alun duwa ki allah subhanahu wa ta'ala alun menge emmi halbati akhunna akhtun dibe akhunna akhtun nabes mi fursat devum adi fursat nolibiti bi men nabes libi gandiyo den mi hotel diyum fahuga mi hajj ko operation angane umra kuranda furtama kuram jen umra emma mi hadanatun tankolen ei ekkala ihram banuma fahuga talbiya ken jehen fihim be from bar ang himbe from malu ma talbiya ki ummati demiti ben jehen ekkala umra galu kam fashan dem bes masjidul haram hame medan umra kurma izhabat dem dem bes mi talbiya ki ummati demiti ben bani emma ei emme furtama kamaki mi masjidul haram dairu ga bisnan jehe den talbiya kiyemunne hotelun hingafa umra kuran daruga stani gossa miskita kamga wati miskita banmu kurin mikiya duwa ane kiyamwane mi duwa kiyuma fahoga hama kana fa iskogge miskita wannane miskita wanneruga mi
ෆෑවන් මේ කොතල කල්ලා නොත් දබහ කල්ලාගෙන් ගොල විදාන දැන් ඉහරාම් මුග හෙදුමුග බෙල්ට් එලේනේ ෆෑසාරක්කා කොරා බෙල්ට් උස්වරේ අන ආමකල් මේ ෆීහත් දාරු මේ අලකා බෙල්ට් උස් එලේනේ ෆිරිහිම් බේෆුන්න හම අංගෙ බේෆුන්න ද රෙස්ට්‍රික්ෂන් නෙත්තා දෙත්තෝ දෙන් හම මේ කොණුග අලුවා කල දබස් එළුම කිස් මස්සලෙන්නෝ බූටන් අරකම් ගවානම මේ හාෆ් ෂූස් කල බූට මේරනේ දෙන් ඉහරාම් හොරේ දැන් මොනහ මිස්කිත වන්නේරුග ෆෑවන් කොතලකත් එච්චකල් විදානේ දැන් අරායරුග මිසාලක වකි හාස ෆෑවන ගෙන්ගුලේ මේකම් ගවානම මිස්කිත තෙරේගස් ෆෑවන ලෙවිදා එදෙන් මිසා බයිම ෆයත් දුන් කාකංකම් හුන්නාති මේකත අමකොන කිමස්සරෙන්නෝ දැන් අනේ හම් මිස්කිත වදේ ඒ ෆහුග හම උම්බරා ගලකුම් ෆෂා ගන්නාන ෆරතම යහරම් බදගෙන් තිබේ මෙහවීම එමෙතිරි ඉංගොස්ස මේ ගෙෆුල් උන්න ෆ්ලෝග උම්බරා ගලකුම් කුරවෙන් දැන් තවෆ් කරන් ෆෂානි මානකි ad කොම එක සමමි හරම් ෆුල් මස්ජිද් හරමකි හම මේ මෙමතේ හොරේ මේ මයි අබ්බිනාවම එම එතන වන්ව ඒ හර මස්ජිද් හරම වන්ම ෆහකනත වදේ උලේරුග සමාල්කන් දෙන්ජන කන්දතකෙන් හුන්නානේ ආසෝතේ ගයිහරම් අඩාගෙන් හුන්න මගතවක සුන්නාන සමාල්කන් දෙන්ජන කන්දතකේ කුරන් ජෙහි කන්දතක මෙදෙන කුරවෙන කන්කම නුකුරවෙන කන්කම හුන්නාන කොමත එම හරම් ෆුල් තෙරේ ගොලේ වගතුතවක එම බොඩා සමාල්කන් දෙන්ජන කන්කමකේ හරම් ෆුල් තෙරේ ගොලේ වගත මස්ජිද් හරමකි මේ දුනියගේ අපරවා එම්මේ මේ බාර් බොඩු මිස්කිතේ මොන විදාන angem be from stiben firhim be from stibban em miskituge uleeruge vihaves mihunna undugu nuwagota ulun amalta behetunge waram muhimmu kame den misalakan hajarul aswaduga mi bosdinun ei mi nabi sallallahu alaihi wasallam mi umra kore vigoy එහෙනම් ඔය අලුණු මෙන්නක ඒගොතක මේද කොන කරවෙන් වර තොජ්ජි ෆෙතන් ඔන්නානේ එම හිසාබ මේ දාන් උලෙජ්ජකම් ගවානම වරබොඩ තක්රීෆේ අනික මිහුන්න උදගුවාන තලා ෆොලම් ජේ හිසාබ වෙසබදේ එම අලුණු මෙ විස්මක කොතන් අමල් කොග්ගන ඒගොතක කරන් ඔන්න කමෙන් නෝ ඒකි හබොස් නුදෙවේ මීහාය කරන් ඔන්න කමකි ඉෂාරා කොල්ලෝ එම ඒගොත විස්න ජේ කමේ දැන් මිසාලක මේ අදි තවාෆ් kon nimmafa tawaf ko sunna derakun ebakure kuraaruga wes mihun undugu nuwagota bay mihun ka mi maqam ibrahim fahatuga koran jehetiwe vihas maqam ibrahim kaariga koran wegen ek tawaf mi burutan nime hisab ebakure ekama hisab ki hama burutan evva ituruwa hisab kam gawati hisab ga namaz koran fashafi yanekas mihun undugu ebave e mufuras kenu ma mekan kan emateta detta ema kommehin waki maqam ibrahim fahatun nulibe kam gawanam misketu komme hisab gas namaz kore bidan den hisab ga hore hama ba khandafa mijaga hadafa namaz kurumattaka eta tere wade mihun undugu nuwa tan namaz kuran de hama sawiyo kurargos mi megota zamzam fem boy mattaka kurul kare dargos mihun undugu nuwa gota amal behetunge muhim kamaki de khasata mi atawaf kurarga ki khasa kandata ke hore dan to samal kan denje tawaf kuraaruga mi umra verin hama tawaf kurani gefulu honna floga kuraaruga mi fashani mi hajarul aswada hama gefulu emi hagge wa faratan honnane den hajarul aswada hama bismillah allah akbar kiya ishara kullu mafahuga tawaf fashani den fasha hama mi buruta jahamun dan total fas hay buru jahani jumla එම්මෙ ෆහු කොම්මෙ බුරෙග්ගවස් හජරුල් සදා හම දියාම අල්ලාහ් අක්බර් කියන ෆෂාර් බිස්මිල්ලාහ් අල්ලාහ් අක්බර් බිස්මිල්ලාහ් මානික අල්ලාහ් ඉස්මු ෆුලුම් ෆෂාමෙ දැන් කොම්මෙ බුරෙග් අල්ලාහ් අක්බර් මිකියනි නිම්මාෆා අල්ලාහ් අක්බර් කියා කහ නුජිහන ඉෂාරා කරා කෂ බිස් නුජිහන නිම්මු මෆහුග ඒ හජරුල් සදා හම නිම්මා දත්තු දැන් අනේ වකි කියන්නේ ખાસ දුආත කෙන්න හොරේ එම්මෙ දුආයි මෙන්නනි ඒ රුකුන් යමානි හජරුල් සදා දෙමෙදුක රබ්බනා ආතිනා ෆිද් දුන්යා හසනතම් වෆිල් ආඛිරති හසනතම් වකිනා අදාබන් නාර් එදුවා මිසාලක මිය හදානතික නොකියුනි මස්සලෙන්නෝ ඒ වාජිබෙන්නෝ එම්ම මානේ ඒකස් මස්සලෙන්නෝ ජෙහෙන දැන් විස්නංජේ මුහිම් කමකි ඒ අබතු zikru kurma qur'an bes kiye vidan duwa දැන් දුවා කුරුම් මිගේ මුහිම් කමකි අල්ලාහ් zikru kurum අල්ලාහ් thana kiyum ekalaange mi matiwerikan hadan kurum bas bas puno mi ane den hama hemme duwa kurum amila nafsa amidarinna mamba fanna adi muli islami ummata bes hasako almenge muli ummatuge fakhurek kam gawa mi falastinuge gaza mi ahulwerinna mi dima fawa dati undagu halatum bes salam vetu somana duwa kuru adi minumas muli ummata bes duwa kure bidan
Then hame on the Shawi Kurumas ove, Kumato Shawi Kuran Gotek. Sauyaki ay umuraga mi rukune umuraga kuranjhe kame mi sauyaki ay safa marwa de meduga mi jaha buruta total haj bur mi jahane safa marwa de meduga emme furtam fashan safa umura kurma fahuga den maaf karoba tawaf kurma fahuga tawaf sunna dero ko namaz me kurane kurim bone vidiye hai fada ye fahuga zamzam fem fada bolane de efo de midani safa marwa de med sahi kurma furtam fashan safa safa ya hamaya gossa dewumu inna safa wal marwa min sha'airillah aya kiyane kiyamu maccan ara safa maccan eruma kiga abto bima bada Allah bihi efaden kiyane den gefula fenna hisaba kaddi sunna begembe den no fenna hisaba no deve kam gabanama safa mar farabada mati kom hisaba gas hoke eme muhimmi gefula kurimatilum gefula kurimatil hure dua quran je kom halat gas gibule kurimatil hure dua quran bane den evagutu mi safa marwa de safa mati ge hure mi dua quran dua koffa mi emburi demidani marwa ema safa marwa diun ei ebboru egota marwa gosse sama dua quran dua koffa den eburi safa egota haibboru jumla jahan jahafa nimmani marwa tadetta nimmafa marwa matigas dua quran wan dua koffa den yenage sawayo enimuni ema sawayo ko no tami asafaya marwa de meduga mi kurebe sawayo ko ekamun ko bato asramzu ko dekamaki wara muhim hadisa egge ramzin haslu haqiqatuga hadana annani ei mi ibrahim gefan hajjuga wahaka himene mi wahaka mi ibrahim gefan kale gefan go tuppur dari for ismail gefan adi kale gefan go tuppur ismail gefan go mamma for hajar go wagin mi wada gannawani allah subhanahu wa ta'ala ga murfulan hanafas saharaika eru ei hanafas saharain evves insane gahe evves fem foden wittanenno den e saharaya wadaagin mi tuppur ismail gefan hajar du kurwa ibrahim gefan mi wada gannawani den mi allah subhanahu wa ta'ala ga murfulakam go wati hajar mamma furus egoto hinga jehon libun kul egotuga ege allah subhanahu wa ta'ala ede ma kam mi gellen no kurabwana kan halakno kurabwana kan den mi komme kas tuppur ismail gefan rabbada mi fena beenum fulu wadaga tima mi hajar mi duwe wadaga gannawani fen hoddo mattaka fem furata masafa farmada macca aruba wadaga gannawani fenen no fenon e fo tiriya duwe wadaga dari fulu gata dari fulu hamaroni masala skuru mattaka detto e fo anekka marwa farmada macca duwe wadaga gannawani gottan eta burak mi burje sevi kama wani e fo ga mi allah subhanahu wa ta'ala ismail gafanuge mi tuppur ismail gafanuge fampulo caring zamzam fenuge a fen aro mi fane mi fono bane detto e fo den hajaru etana wadagin gatan ekkurwa walakan etan heddevi mi hadisa ki aslu alma war fakhru wa hadisa war muhim hadisa islami tarikhuga mi hadisa ki aslu mi safa marwa de medug mi kura sa'yu ga ramzaki Ashaykhul bata shaykhul mafahuga den umra alqam mi fulha mabani bo bedan wata bo koshum kiha member katto haqiqatu mi bo kosham mi jen wata bo balan angem be fulum mi kurimbes mi budon fadan ham inchen ha member bolon koshalam mi jen tiring den ferihem be fulun na mi emme devigem bagotaki bo belum e nabiy sallallahu alaihi wasallam bo beri be fulna tinfar duwa korevi bo kosha be fulna mi efar duwa korevi rahmal buman edi den ane ema bo koshaeruga tuniko koshan jehen maneki bolun ngadi tankol koshali kasnuwane den sida e tanuge nun kosham mi jeheni maneki marwaen nimma fokotum koshalam bihe tatibeno egotaka henno ero miski be sadiwan tankuran onna goten nun ngai beru hunnan serunta seruna ka gosses koshali vidan den mi amko hajjuren dive hajjuren tibe hota karige selun hunnan etanus koshali vidan ge gossa amille ves koshali vidan dan himbe fulun amko ge gossa amille ehmi kulabba koshala maruba farbada karige baybe fulun hama kosha tibe tan tibe bayme dive him warano e manal goten non e manal goten no baygam to men hen ule kan no dem mi bona hen mi ehmi kulabba ves ge gossa sama kosha levdan no tabayli dan egota ves mastere no meki ne komika sama mi amen hajjuge alkantan nota hajjuge mi manasik ta furi hama kura mun dairuga minaya ebade kobato minaya diun onna gota kad minaga madu kuruma mikankan adema furata yawm at-tarbiya ge medani minaya em midani den minaga tibuma fawge ganeddo ta arafat ad-dan detto
mina dimu kurin ihram bannan de mina bahuga huriya hajjurin bes daane avwana do mina ga tibeen ebbes kama ane kura ka hennu jihe de do komme namade bes namade ga bagotuga hataru kotu namad ta qur'ani gasruko jamu no qur'an den aslu muhimu point visnalan jihe datur werin ngon luifase he gasru kurun adi jammu kurun emme edevigem wani hajju go ves hajju no salmen dive rajyem kura datur taw go ves jammu kurun edevigem wani bodan ega taklife wakam ka wan datur go du halat tawga jammu kurun wata gantate kuran jifo muhimu gantate kuran jifo na halat taw jammu kurun edevigem wani egoto mane em fortam mina gos ves kam kura kan no je ham chintu go tibe me jehni den me hema edoswaruga buna jammen Quran kasru Quran namatta den minaga mi tibuma fahuga adi fahun adi minaenge baade emagun tentu mi hunani minaga sababaki ayyam tashriuge endustawga minaga tibeta detto minaga re kurun wajiben hajjuge ema edustawga ves minaga heda Quran thamati beeni hema edustawga ves namad kurun me onnani hama e namadega wagotuga den hatarukutu namata me kurani gasruko egotak Quran den ane minaga mi ayyamu tashriuga de minaga wahakawima de faharkata mina miana detto ayyamu tashriuga komme hen tindu tibeka shaw lazim ennu de duwas lazim wani minaga re kurun ema de re kurun ma ekiga beje jamrataka hilaw kambes ema mi kankon onnane mi minaga Sheikh Muhammad Mara boda shukriya ko tago mi hajju kal khama kole ko ton tafsir khode mi ma'lumat ko ta adawun tebe funna hame mi hissa kholi a hajju ke muhim rukun ta ka manasik to ad tebe funna hame muhim ad shawar ma'lumat ke hissa kholi mun kama ummid khura waran gufa wa ko kan gade assalamu alaikum